Dang yai pen im syuk ke Alnasrr jong Cristiano Ronaldo ia ke jingkyrmen jong ka ha ke Saudi Pro League. Tehoi perlok hadin baka Alnasrr kaliyo pan khur ya kanam job na ka jingel ka Saudi Pro League ha ka jingkon persyak jong ka ia ke Altawang ka Alnasrr kadang bat ia ke jingkyrmen ha ke Saudi Pro League namar mentah ka lajan poin syuk bat ke Al Hilal. Kabaka Al Hilal kaliyo bantam san point ia ke Alnasrr bat ke Alnasrr ru kabadan hak kerdan kabaar leng bada sau point kaliyo ban kamai bat lashai kasngi kan sedai ke jingil akai kabakadu na ke group stage jong ke Champion League kata kamash kabapra akabagi tim ki baper na po Europe kin sawan phai biang ha ke jingil akai Champion League bat pyntikna bhai ya ke jaka namar ya karai ke ba ansashim tang hapok ke topra ya ki ban sarung direct syaka round 16 kata ki badan ha ke chance ke Real Madrid ke Liverpool, Tottenham, PSG bat ke Barcelona lane ke Newcastle andre ya karahi ke bakadu ansala hiban pyntikna andala dep ki jingil ka kat ki bala banjo